Polžev usadek je medicinska naprava, ki osebam s težko okvaro sluha ali popolno gluhoto omogoča zaznavanje zvoka. V nasprotju s slušnimi aparati, ki zvok le ojačajo, polžev usadek deluje tako, da električno stimulira slušni živec, s čimer osebi omogoča, da sliši. Spletna TV je obiskala Med-El v Innsbrucku v Avstriji, ki je eno izmed največjih podjetij za izdelavo slušnih usadkov. Med-El was started back in the mid-70s by our founders, Dr. Erwin and Ingeborg Hochmeier. At that point in time, they started with the University of Innsbruck, and they started Med-El here in Innsbruck. Since that time in the 70s, we've grown significantly. We're in over 145 countries worldwide. We have over 1,800 employees here in Innsbruck, and worldwide we have approximately 2,800 employees. Prav Hochmeierjeva sta že leta 1977 razvila prvi večkanalni polžev usadek, ki je omogočil bolj naravno zaznavanje zvoka. Zato lahko rečemo, da je Med-El pionir v svetu polževih usadkov. Cover the full range of hearing. So we have certainly the cochlear implant, and we also have an auditory brainstem implant for those individuals that for whatever reason their cochlea is not functioning. We also make middle ear implants that for individuals that may have less severe hearing loss or a different type of hearing loss. A cochlear implant for sensory neural hearing loss and conductive implants for a different type of hearing loss, a conductive hearing loss. So we really cover the full range of hearing loss. V Innsbrucku, kjer je doma podjetje Med-El, je tudi muzej Audioverzum, ki je posvečen raziskovanju sveta zvoka in sluha. V muzeju je tudi stalna razstava z naslovom Med-El World, ki obiskovalcem predstavi mejnike razvoja medicinske tehnologije in obiskovalcem omogoča vpogled, kako delujejo posamezni slušni usadki za različne vrste izgube sluha. Tu imajo več vrst usadkov, ta je za vpolžka. Elektrode dajo vpolžka in signal pošilja v možgane. Tale pa je za v možgane. Povedali so, da je to redek primer, če ga ne morejo dati v vpolžka ali v kost, potem se to daje naravnost v možgansko deblo. Izvedejo pa eno operacijo na leto. Operacija je tudi zelo tvegana. Tole pa je za kostno prevodnost, če polžek oziroma slušne dlačice ne delujejo. In tako preko kosti pošilja signal v možgane. Tu pa imamo en izziv. Elektrodo moramo vstaviti v polžka. Če mi jo bo uspelo vstaviti. Tukaj je mikroskopska povečava, da vidimo, kako vstavimo elektrodo. Med-El se ponaša z zelo inovativno tehnologijo. Znanje pa v usadkih, ki uporabljajo najdaljše elektrode, kar omogoča boljše ohranjanje preostalega sluha in bolj naravno zaznavanje nizkih tonov. V podjetju so tudi razvili najmanjši zunanji procesor zvoka na svetu, Rondo,
ki je prvi samostojni procesor brez ušesnega obešala, ki združuje vse sestavne dele v enem kosu. Poleg polževih vsadkov ponujajo tudi srednje ušesne vsadke, za tiste, ki ne morejo nositi običajnih slušnih aparatov, in vsadke za možgansko deblo, ki omogočajo sluh osebam brez delujočega slušnega živca. When we started, it was hoping that someone could get speech perception. Now, it's, how is their music perception? How is their perception of environmental sounds? It's speech and noise. We've gone, I don't know how to say, beyond just speech perception, which is very important, but now it's almost expected that someone would have some speech perception and quiet. So I think the sound quality of cochlear implants has improved drastically. Medel je bil prvi, ki je zasnoval tehnološko oblikovan magnet, ki se lahko sam obrača in se odziva na magnetno polje pri magnetni resonanci, torej tehniki slikanja notranje zgradbe telesa in stanja mehkih tkiv. Novinarka spletne TV Valerija Škof se je pred dobrim letom odločila za polžev vsadek, nedavno pa je doživela prijetno presenečenje. V podjetju Medel se je srečala s 3 zaposlenimi, ki so izdelali njen vsadek. One, we never leave a patient behind. What do I mean by that? Well, we have patients that were implanted. For example, I met a patient recently was implanted in 1994. They're going to get a new processor that, our latest processor that's out, and they can use that. That is a unique aspect. And from day one when we release processors, people that have been implanted in the past will be able to use new technology. I think that's one aspect. The other aspect is that the patient always comes first, period. We want to do best by our patient by designing implants that protect the delicate structures of the ear. We also want the sound quality to be as natural as possible for that individual. So that is our goal, to design implantation or to design implants that are atraumatic and that have an audio processor that mimics natural hearing. Medel ni znan le po tehnologiji, ampak tudi po celovitem programu podpore in rehabilitacije. Saj vedo, da je sluh več kot le operacija. Pomembno je tudi prilagajanje in učenje.